Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Summa ba'd, alam jaratkan Allah Taala maqtoolor payg'ambarga dua salamlardan keyin dagı bir jolu urmatly musulmon bir tuğandarım. Barыңар Allah Taala'nın tinchligin, rahmatin, berekesini qalab salamdasham. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Ramazandın negizgi farz bolusundan maqsad la'allakum tattaqun, Allah Taala'dan korkup takvadar boluğunlar üçün deytken ha. Orada nege farz eken? Orada yılına bir jol kelip bir ay bizdi takvaga үйrөтөткен. Takvanı urmatı musulman bir tuğanım, ar kimimiz ar düşünöt ekenbiz. Ubay ibn Ka'b degen sahaba, Peygamber Aleyhisselam'ın sahabasından Hazreti Umar aytadi: "Ey Ubay, takva emne?" dese, takva degeni deydi. Jaman jolda şımalanıp, jol tandap, tiken butuma kirbesin dep, etiyat bolup жүргөн siyaqtu, jaşoğunda Allah Taala'nın razılığın izlep, Kuday'dın qarı kele turgan, nalatı kele turgan, jaman jordan kaçıp жүрсең, oşa takva deydi. Takva degendin daha bir manisi, Allah süygön jerde, Allah'ın rahmatı jağan jerde sen barsın, mana meçitte. Kuday Taala'nın qarı jağan, nalat bolup turgan, arak içken jerde, tos aytkan jerde, urluk bolgon jerde, gıybat bolgon jerde, başka bolgon jerde jok bolsoň takva uşul. Çünkü takvanı düşünür aldın mı? Dağı bir urmatı musulman ötkeyde takva degende Peygamber kim takvanı bir ölçümge salat ekende. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde mınday deydi: "Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas." Allah Taala'ga en süyüktü insan insanlarga paydalısı deydi. Em özüңden suraçı, men bul dünyaga kelip insanlarga paydam tiyebi je ziyanım tiyebi? Koşnama paydam barбы, ata-eneme paydam barбы, ömür joldaşıňa paydam barбы, baldarıňa paydam barбы? Ahabbun nas ilallah, Allah'a en süyüktü insan anfa'uhum linnas, adamlarga paydalısı dedi. Bu jerde Allah Taala musulmanlarga da degen jok, insanlarga paydalısı dedi. Al insan koşnaň başka ulut bolo, başka uru bolo, başka din ökülü bolsa da insanlarga paydalı bol. Ekinçisi, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim, Allah'a en süyüktü amal deydi. Hatım Kur'an mı? Yok. Allah'a en süyüktü amal sururun tudkhiluhu ala muslim, bir musulmanga kuvanış tartуулоо deydi. Bir musulmanga kuvanış tartуулоо. Aw tatruda anhu ju'an, je bir musulmandın açkalığın joyup koyu. Aw takşif anhu kurban, je anın başıga düşken bir tüyüşügünü joyup koyu, jardan berip koyu. Aw taqdi anhu daynan, je bir musulmandın qarızын төлep koyu, je qarızын keçip koyu. Em hadisin ulanısını qarang. Li an amshiya fi hajatin akhi, bir musulmandın kajetige şuga jardan berip koyoyun dep basıp жүрүү, bir musulmandın kajetige basıp жүрүү Peygamber aytadi: "Ahab ve İlayya mağa süyüktürek an a'takifa fi hazal mescid şahran, benim meçitimde deydi Peygamber. Madina'daki meçitte bir ay itikafga oturgandan jakşırak deydi. Kança? O meçitte emes. Peygamber'in meçitte bir namazınız minge jüröt. Peygamber bir musulmanın kajetine jardan berem dep basıp жүрүүm deydi. Men üçün özümdün meçitimde bir ay itikafga oturgandan jakşırak deydi. Qarang, dinimiz qanday ulu? Bir-birizge көңүл buruga, jardan berүүгө, kuvanıç tartуулоого, bir-birizge jardamdaşууга çakırgan en uluu din. Tilekке karşı din menen jaşagan ötө az. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emi takvanın dağı bir ölçümünü aytan sizlerge. Hayrukum li ahlihi ve ana hayrukum li ahlihi. Peygamber sizlerin en jakşılarıňar deydi. Jakşılardan bolgun kelebi? Sizlerin en jakşılarıňar deydi. Birinci safta oturganlar degen jok. En jakşılary umraga barganlar degen jok. Hayrukum li ahlihi, sizlerin en jakşılarıňar özünün ahlisige, özünün ayalıga, özünün ömür joldaşyga jakşı mamilede bolgondor deydi. Kimge? Urmatly musulman bir tuğan, biznes degen bilesiz da? İşkerlik, biznes, başka degende, misalı
начальникке жакшы көрүнүшүң мүмкүн, эшигин ачып отургузуп, кээде шаарга барып калсаң, беген аялдар келгенде столду жылдырып коюп, маданияттуу болуп, көзүңчө культурный болуп көрүнүп, чай узатканда башкача эме кылып, сүйлөгөндө маданияттуу болуп сүйлөп, бирок сенин ким экениңди Аллах Тааладан кийин аялың эң жакшы билет. Эч ким көрбөгөн жериңди, кылыңды аялың билет. Ошондо пайгамбар алейхиссалам айтат, силердин эң жакшыларыңар өзүнүн аялына жакшы мамиледе болгондор. Ал эми аялдарга жакшы болгон эң улуу зат менмин дейт. Пайгамбардын сүннөтү деп мисбак колдонуп атасың. Пайгамбардын сүннөтү деп сакал коюп атасың. Пайгамбардын сүннөтү деп көп сүннөттөрдү аткарып атасың. Пайгамбардын сүннөтү аял затына кол көтөргөн эмес. Эч бир аялды урган эмес. Сенчи аялдын көзүнө көгөртөсүң. Да үйгө камчы илип коюш керек дейт. Ким айтты, кайтты? Эми урматтуу мусулман бир тууган, балким сен биринчи сафта намаз окушуң мүмкүн. Балким орозодон кийин эртең 6 күн орозо кармашың мүмкүн. Балким сен айына 4 ай, 3 ай даватка чыгышың мүмкүн. Бирок сен аялыңа болгон мамилең начар болсо, сенин такваңда кемчилиги бар, билип кой. Хазіреті Умар радиаллаху таала анху манау Ош Бишкек жолу, ушул жолго түссө Хазіреті Умар жин шайтандар кара суудун жолуга качып кетчү экен. Бир өрөөндөн экинчи өрөөнгө каччу экен. Хазіреті Умар ушундай айбаттуу киши эди. Өтө таквадар эди. Хазіреті Умар Аллах Тааланын астында туруп ыйлаган кезде Хазіреті Умардын бетинен арык сыяктуу, жаңы арык сыяктуу. Мындай арык агып калган экен, көп жаш агып. Түнү толук уктасам Аллахтын акыны аткарбай койгон болом, күндүз уксам, уктасам элиме кызмат кылбай койгон болом деп. Ушундай адилеттүү падыша Хазіреті Умардан шайтан жиндер качкан. Бирок бир күн бир аксакал аялы менен айтышып, аялы бакыра берип, кыйкыра берсе, "Эй, оозуңду жаап, Амирул Мумин Хазіреті Умарга арызданам" десе, "Умарыңдан башкасына айтпайсыңбы" дептир. Шашпа сен айтайын деп, Хазіреті Умардын үйүнө келиптир баягы аял. Киши аксакал. Аялынан тарынып, Хазіреті Умардын үйүнө келип такылдататмыш. Такылдатса, Хазіреті Умардын аялы мунун аялынан бетер кыйкырып атыптыр Хазіреті Умарга. Тооба кылдым, мен кимге келдим дейт. Мен бу арызданып каны келсем, мен аялым мунун алдында шоколад экен дейт. Анан үмүтү үзүлүп кетип калат. Хазіреті Умар эшиктин такылганын укту да, "Ой, оозуңду бас", бирөө келип, "Жок", кыйкырып атат. Хазіреті Умар аялы басылгандан кийин сыртта чыкса, кетип атыптыр. "Ой, токто эле, токто. Кой бүттү" дейт. "О, бери кел. Эмне менен келдиң эле?" десе, "Амирул Муминин падышам, аялым кыйкыра берип үнүн көтөргөндө сизге арызданып келдим. Кесем" дейт, "Сиздин аялыңыз онон бетер экен. Мен аялым сиздин аялыңыздан да гүл экен" дептир. Хазіреті Умар мындай дейт: "Мага кыйкырып жаткан аял" дейт, "менин нанымды пышырган набайчы болот" дейт. "Мага кыйкырып жаткан адам менин оокатымды пышырган поварым болот" дейт. "Мага кыйкырып жаткан аял менин баламды тарбия кылган тарбиячы болот" дейт. "Мага кыйкырган аял" дейт, "менин кийимди жууган кызматкер болот" дейт. "Мага кыйкырган аял" дейт, "мен үйүмдү жыйнаган үйүмдүн куту болот" дейт. Ошондуктан кээде бул аялдын кыйкырганына угуп коем дейт да бир сөз айтат. Ушул сөз силер кулаңарга кулаксырга болсун. "Ва ма акрамахунна илля карим, ва ма аханахунна илля лаим." Аялды сыйлуу адам гана сыйлайт. Эң пәс, бизде баткенде пәс деп койот. Эң төмөн, эң кор болгон адам, эң наинсаф адам аялды кордойт дейт. Аял заты менин апам. Апаңарга узун өмүр берсин, өткөндөрдү өз рахматын алсын. Аял заты менин эжем. Аял заты менин карындашым. Аял заты менин өмүр жолдошум. Аял заты менин көзүмдүн карайы болгон кызым. Такваң урматтуу мусулман бир тууган, аял затыга кандай кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Ниса сүрөсү бар. Кайсы сүрө экен? Ниса сүрөсүнүн башын азыр карыдан окуп бер дейм да. Караке. "Я айюханнас, эй инсандар", кыргыздар, өзбектөр, мусулмандар деген жок. "Я айюханнас иттaqu раббакум аллази халакакум мин нафсин вахида." Раббыңардан коркулалы, Раббыңар силерди бир нафстан жаратты.
Bir kim? Adam atadan. Ve halaka minha zawjaha. Adam atadan ayalını yarattı. Ve bassa minhuma rijalan kesiran ve nisa. Bir adam ata men Havayların köptөгөн erkeklerdi ve ayallar jattı. Jana Allah Taala'dan korkula, kaysi Allah'dan? Vettakullahellezî tesâelûne. Bir deme kılganda Allah'ın hakkı menen, Allah'ın atı menen suranam, Huday ursun dep ortaga koyup Allah'ın atını ortaga koygon, oşo Allah'dan korkula. Vel arham, tuğan uruklar menen karım katnaşta bolgula. Vettakullah. Tesâelûne bil vel arham. İnnallâhe kâne bikum. Albatta Allah Taala silerdir rakib, daim közömöldöp turucu. Kameradan korkma. Bette Nisa suresinde emne üçün Allah Taala Kudaydan korkun deydi. Nisa ayaldar zayıf bolup, zayıftardın akını jey turgan bolsoň, zayıftarga kol kötürgen bolsoň Rabbin bar deydi. Allah'dan korkun deydi. Hurmatly musulman bir tuganım, aytayın degen masele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahli. Sizlerin en jakşylaryňar özünün ayalına jakşı muamelede bolgondor. Aların arasında en ayalına jakşı muamelede bolgan menmin deydi. Birak kelgile. Peygamberin sünnetini atkara turgan bolsak, üýübüzdün körkü bolgon Peygamber aleyhisselam el cennetu tahta aqdamil ummahat. 5 enelerden tamannasında deydi. Sen birinci hurmatly musulman bir tuganım. Bugün barıp ata-enebizin razılığını alabız. Ata-enebizin alkış batasını alabız. Enelerden butunda aslında ne eken? Cennet. Ene cennet bolganda dalil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ja'a raculun, bir kişi geldi. Ya Resulallah uridu an ujahide ma'ak, an agzuwa ma'ak. Ya Resulallah siz menen cihatga çıkkım keledi deydi. Şükür damla siz meni davatga degen jok. Kayaka deydi? Kim menen? Ya Resulallah siz menen gazbatga çıkkım keledi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen ata-eneň tiribi dese apam tiribi deydi. Kim deydi? İlzem el cennete tahta aqdamiha. O şey eneňdin tamannasından 5'ti tapkın deydi. Sen eneňe barıp kızmat kılgın, eger eneňe kızmat kıla turgan bolsoň jannat oşol jerde tabasın deydi. 4 mazhabtın bir başçısı Ahmad ibn Hanbal. Kim eken? Bu kişi aytat, birrul valideyn keffaratun lil kebair. Ata-enege kızmat kıluu, ata-eneni razı kıluu çoň günölördi keçire turgan sowap iş deydi. Çoň günöni ne kılat eken? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi gelip ya Resulullah aznabtu zemben kesiran ya Resulullah kebiran çoň bir günö kılıp koydum deydi. Ne kılıptır? Günömdü joyuu için ne kılayım? Sadaka fitir bereyim mi? Oroza karmayın mı? Acıga varayım mı? Ne kılayın da Peygamberden soravat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahayyun validak çoň günöňdü joýulgun kese ata-eneň tiribi deydi. Kelgen sahaba ilap turup jok deydi. Ahayyun validak ata-eneň tiribi jok deydi. Apaň tiribi. Apanın çoň günöge ne tiyeşesi var? Ata-eneňin, apaňyň bir tugandary barmy deydi. Halası, apajeň barmy deydi. Bar dese barıp deydi. Apaňyň bir tugan ejesi sikdise kızmat kıl, Allah senin günöňdü keçiret deydi. Hurmatly musulman bir tugan jaşlar, jigitler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 tamannasında deyip turgan bolsa, bir sahabanın Qadı İyas degen. Qadı atı ne eken? İyas. Bir gün enesi kaza bolganda botoday bozdoп ilaydı. İlap jatsa, "Ma yubkik?" Emde ilaysın? Sabır kıl. Bari özötöbüz dese, "Men aga ilagan jokmun" deydi. "Menin" deydi. 5'ke karap açılıp turgan 2 eşigim bar edi. Oşonun bir eşigi bekilip kaldı deydi. Ata-enesi tirüler, jigitler, inilerim. Ata-eneň tiri bolsa 5'ke karagan 2 eşigin açık. 5'tin en sentralni, en ortoňky glavny eşigi atanın razılığında deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ridallah fi ridal valid. Atanın razılığında Allah'ın razılığı deydi. Ve sakatillah fi sakatil valid. Allah'ın gazabı karı atanın kapa bolgonuğu da karında deydi. Kelgile.
Тирүү кезде бейиштеги болгон эшигиңди кааласаң чоңойтуп ача аласың, кааласаң ал бекилип калышы мүмкүн. Ибн Аббас рахматулла алейх, Ибн Аббас пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын амекиси. Абдулла ибн Аббас айтат: эң улуу ибадаттардан бирөөсү, намаздан кийинки эң улуу ибадат ата-энеге жакшылык кылуудан жоңураак ибадат сооп иш таппадым дейт. Кегиле урматтуу мусулман бир тууганым. Андай боло турган болсо, ата-энени сыйлайлы. Бирок азыр кээ бирлерибиздин мен могул жерде отурган, энени сүйлөгөн кезде энени сагынып, мен сыяктуу атасы элес өткөндөр жүрөгү эзилип атат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган дагы айтайын, атасы энеси өткөндөр көп кайгырбай. Ата-эне өткөндөн кийин, Рошаныка, ата-энени сүйүү чыныгы эң негизги башталат. Тирүү кезинде 5 бала болсо, 4 бала болсо, ата-андашы бири-бирине жакшы көрүнүп, атамдын машинеси мага калсын, огороду мага калсын дегенде мындай кошомот кылуусу мүмкүн, бенделик. Башка баладан жакшыраак көрүнөйүн деш мүмкүн. Ата-энеге чыныгы сүйүү өткөндөн кийин болот. Кантип өткөндөн кийин болот? Өткөндөн кийин урматтуу мусулман бир тууган, дуа кылсаң, хайыр ихсан кылсаң, ифтар кылсаң, атаңа мечит салсаң, бул эл көрсүн, кожо көрсүн болбойт ал. Бул ата-энеге болгон чыныгы сүйүү. Эми урматтуу мусулман мана аталар отурат, аксакалдар. Эгер менин да атам энем өттү, бирок менин ордумда ата-энеден мен же сиз ата-энеңизден мурда өткөнүңүздө ата-эне сага дуа кылуудан тили тынбайт эле. Кечеи күндүз сага дуа кылат эле. Сенин досторуңду көрсө ыйлайт, кийимиңди көрсө ыйлайт, жашаган жериңди көрсө ыйлайт. Бирок бизчи кээде жылдыгында бир ойлоп коебуз. Кээде ойлоп коебуз, көбүнчө унутуп коебуз. Келиңиздер урматтуу мусулман бир тууган. Рамазан айыга эмнеге байланыштырмакчы бул маселемди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам камера ачып отурганды минбар дейт. Пайгамбар алейхиссалам минбарга чыгып атып, биринчи тепкичке путуну койду дагы амин деди. Экинчи тепкичке көтөрүлүп амин деди. Үчүнчү тепкичке көрдү амин деп пайгамбар хутба кылгандан кийин сахабалар: "Я Расулалла, адаттан ташкары минбарга чагып көтөрүлүп жатып 3 жолу амин деген сөз истажиб, кабыл кыл деген сөз. Эмнеге амин дедиңиз? 3 аминдин сырын айтып бериңчи" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Биринчи тепкичке пудумду койгондо Жабраил алейхиссалам келди да мындай деди: "Я Мухаммад, рагима анфу имриин". Бир адам тумшугу менен жер сүрүп калсын, бул бактысыз болсун деген наалат сөз. Мурду менен жер сүрүп калсын. Ким? Жаа Рамазан сумма хараж фалам югфар лаху. Рамазан келсе, Рамазан чыкса, ороза айы келип ороза чыкса, ал адамдын күнөөсү кечирилбестен, орозону башка айда эле өткөзүп берген адам мурду менен жер сүрүп бактысыз болсун деди. Кул амин. Мухаммад амин дегин. Менин каргышыма Алла кабыл кылсын дегин деди. Мен да амин дедим дейт. Экинчи тепкичке койгонумда рагима анфу имриин зукирту индаху фалам юсалла алейя. Тумшугу менен жер сүрүп калсын, менин атымды угуп туруп, мен атым аталган кезде мага салават айтпаган адам деди. Мен да амин дедим. Саллаллаху алейхи вассалам. Үчүнчү тепкичке койгонумда рагима анфу имриин, тумшугу менен жер сүрүп калсын, кимде ким ата-энесинин каарыган кезде экөөнүн же алардын бирөөнүн каарыган кезде ошолордун алкыш батасын алып, ошолордун ыраазылыгын алып бейишке кире албаса бактысыз болсун деди. Мен да амин дедим дейт. Рамазан айы кандай берекелүү болсо, Рамазан айы кандай күнөөлөрүңдү кечирип бейишке алып бара турган болсо, ата-эне да сени бейишке алып бара турган, бейишке ачылган эшик болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аба Килаб деген каарыган аксакал, Пайгамбар алейхиссаламдын сахабалардан баласынын аты Килаб. Аба Килаб 90-дан өтүп, көзү ажыз болуп пайгамбар өткөндөн кийин жогоруда айтылган Хазирети Умар Амирил Муминин падыша экен. Өзүнүн аскерлерини Багдадка, Иракка жөнөтсө, Аба Килаб аскерлери менен кеткенде 90-го кирип көзү ажыз болуп көрбөй калган көзү азиз Килабтын атасы келип Хазирет Амирил Муминин Умардын алдында бир топко чейин ыйлайт. Иласа ма юкка Аба Килаб, о Аба Килабтын атасы эмне ыйлайсың дейт. Ау хашани Килаб, улумду сагындым дейт.
Barın деле уул балдары бар. Sen балаңды сағынғаның эмне өзгөчөлүгү бар? Мен дейт атанын ыйлаганын көргөнгө чыдабаймын. Muhammed İbni Abi Mesleme, Muhammed İbni Abi Mesleme деген сахабаға қатты жазып, тез Бағдатқа, Иракқа барғындағын Килапты чақыр, бұл ақсақал ыйлабасын, келсін баласын сағыныптыр дейді. Бұл барып Иракқа қатты алып барып, Muhammed İbni Abi Mesleme менен Килап қайтып келеді. Ким келеді екен? Килап келген кезде Hazreti Umar баланы бірінші сұрайды. Sen atana bolğan mamilen qanday ele deydi. Emne üçün başqalarının atası da emes, senin atan sen ketkenden beri seni sağırıp botodoy bozdop ilaytысы. Amiril Müminin deydi, men töölörümdü bağıp kelgen kezde töөнүн jelinin emçegin muzdaq menen suv juup salqındatıp töөнү saap birinci atama bermeyince baldarıma eşlese berbeytilem. Ata-enem uşunday kızmat kılıp alkış batasını alatilem deydi. Hazreti Umar mana oturgan sahabalarga da bir sabak bolsun, atаңды çakırayık, sen kantıp bularga töö sağa beresin bir körsötkün deydi. Birөө barıp qarıgan ақсақалды жүрүң Amiril Müminin Hazreti Umar çakırıp atat деп alып келет, баласын келгенini bilbeyt al. Töөнү alып келип adattagындай töөнүн jelinin emçegin muzdaq suu menen juup saap turup sağalgan süttü Hazreti Umar bayağı közü körбөгөн çalgı alып келип Aba Kilapqa beret. Aba Kilap şunday süt içeyin dep botodoy bozdop ilaytdı. Amiril Müminin balam kelgeniken aytpayсың mı deydi. Bu sütte menin balamның jiti kelip atat deydi. Bu süttü sağan menin balam deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım, ataga uşunday kızmat kılgan ata balanın, közü körбөгөн ata, balanın kolunun sağalgan süttün jitinan beri bilet eken. Oşol söz dukkanda Kilap çurkap kelip atasına kucakta, "Ova ata men keldim" deydi. Çekesinden "Ova keldim." Hazreti Umar dağını körüp ilaydı. Bardıq sahabaları iyilaşat. Hurmatlı musulman bir tuğan. Mana Ravşan akada bizde mana bugün hazır silerge sabak bolsun. Kucakta bir jittagın kelet kala ata. Kede tiriw kezde kucaktaşkın kelbeysin. Nasat aytsa jaman körösün. Hurmatlı musulman bir tuğan. Kelgile tiriw kezde sıylagıla, kadır barttagıla. Ayrıkça 9 ay kursağında kötörüp 2 yıl emizgen, ömür boyu жүрөгүндө seni kötörüp жүрgön apаңның alkış batasını al. Eger oşolordu razı kılbasaң, sen orozоңда, namazыңda bilbeyim qanday bolat. Allah Tebarek ve Taala keremetli Kur'an'da daim özüge bolğan ibadattan keyin "Ve qada rabbuka alla ta'budu" Allah hüküm kılat, sıyınbagla illa iyyah, jalgız Kudayga sıyıngıla degenden keyin "Ve bil validayn" ata-enеңе dep kelet. Allah'a bolğan ibadattan keyin daim ata-ene kelet. Ne üçün hurmatlı musulman bir tuğan? Ata-ene ayılda barың bilesin, jumurtkany toğuktun astına koygan kezde 21 күндө бұл дүниеге татынакай bir коз чөжө келет. Бирок жумуртка ошол жерде сынган бойдон башка бойдон кала берди, эч ким аны карабайт. Ошол сыяктуу сени ömür boyu 50 yıl 60 yıl seni okusun dese, jesin dese, kiyinsin dese karoosuz kalıp ketpesin. Sen бұл дүниеге келдиң. Бұл дүниеде урматтуу musulman bir tuğan, эч сага кызганбаган, men жетпеген ийгиликке ушу жетсин деген ата-эне гана бар. Досуң да кызгануусу мүмкүн, аялың да кызгануусу мүмкүн. Аялыңа үйдө келсе биринчи колуңа карайт, эмне алып келдиң дейт. Бер деп турат. Эне болсо берейин деп турат. Жакшы тамак болсо дароо сени ойлойт. Ошону кичине кармап турат. Ошондуктан жаштар, жигиттер, Рамазан айы өзгөрүү айы. Келгиле, кээде арзыбастан болбогон нерседе апаңарды, атаңарды капа кылган болсоңор, азыр барабыз дагы иншалла, Apa canım, atakem, ömürüm benim. Bana Özbek tuğanlarda çoğun söz var da, kıblagahım deydi ha. Benim kıblam siyahtı degen söz. Benim Allah Tebarek ve Teala'ga karab ibadat kılgan siyahtı. Bunu emne üçün aytkan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim qarıgan atasının yüzünü, baykuş atamның sakalı men üçün ağardı. Çekelerine mer üçün tırışkirdi. Ata-enenin yüzüne merimdүүлүк менен кароо hajдын soğuday soğup alasın. Senin hacın, senin beyişin üyüngde eken. Apаңды karab, kollarının tırışına karasan. Baykuş apаңның
Агарга чачтарды карасаң, сен үчүн бардык эмесин арнаган. Ошолордун жүзүнө карап отуруп өзүнчө ибадат кыл. Билгиле урматтуу мусулман бир тууган. Ыйык Рамазан айында орозо менен бир гана тамак аштан тыйылып калбастан эң негизги ибадаттарды билгиле. Дагы бир маселеге токтолом. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде хузу зинатакум инда кулли масжидин. Караке. Хузу зинатакум инда кулли масжидин. Хузу зинатакум. Зинаттуу кооз кийимиңерди ар мечитке барганда кийгиле дейт. Губернатордун приемуна барганда деген жок. Уудуга чакырса жакшы кийин деген жок. Ар мечитке барган кезде зинаттуу жакшы кийим кийип келгиле, анан кулу жегиле, вашрабу ичкиле, вара тусрифу исраф кылбагыла. Президентибиз 54-cü жарлык менен исрафкорчулукка каршы чоң бир эме кылып атат. Негизги биз дин инсандарынын милдетибиз эле да. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифун. Албетте иннаху ла юхиббул мусрифин. Албетте Аллах исраф кылгандарды сүйбөйт дейт. Biz her bir işti kılganda Allah emne deyit, Peygamber emne deyit. Uşu kılgan işim Allah razı olahu, Peygamber razı olahu deş gerek. El emne deyit debesten. Kede kaza olgan yerde, ölük çıkan yerde biz atağındaşıp bodomal soyu menen, жылқы soyu menen, başka menen alekbiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İzâ mâte ibn adam balası ölsü, ağa bara turgan soğup inqat anhu habale illa min salas, 3 nersenin soğucu deyit. Birincisi sadakatun cariyatun. Eş toktobogон sadaka. Al birincisi köçet oturguzu. Ne eken? Mana jaz keldi urmаттуу musulman. Köçet oturguzlar. Hazır aytып атат, биздин эмебиз өтө жүзүмчү эле, башка эле андай эле алмабыз бар эле. Ошондой бакпел аталар. Көбүнү кыйып жок кылдык, туурабы? Köçet oturguzu urmаттуу musulman bir tuğan. Peygamber et manzara azarana qarasa qarsan kimdeki bir egin ekse, je köçet otursa fayakul min tayr, qanattu jese, au insan je, au bahim hayvan jese, oşol adamga sadaka bolot deyt. Atаңызга арнап köçet oturguzup koyun. Atаңызга арнап жакшы köçet oturguzun. Sadaka jariya. Au hafara bi'ran je kuduk qassаңыз. Au ajra nahran. Darya kazуу деген дарыяны агызуу эмес, арык казылуу. Kanalap kelүү, суу чыгаруу. Бул эң чоң сооптордон бирөөсү. Вараса мусхафан же Кур'ан алып мечитке коюп, кыргызчасын, өзбекчасын, тажикчасын мечитке келгендер окусун, атама сооп тийсин десеңиз. Валадун салихин ядулlahu же артыңыздан калган перзенттер. Биз келиңиздер урматтуу мусулман бир тууганым, жол оңдойлу, көпүрө салалы, суу чыгаралы, азык арыктарыбызды казалы, кимге арнап? Өткөн маркумдарга соо тийсин деп. Жөн эле болбогон нерседе 50-лük, жылдык, башка деген нерселер кыла бербейли. Экинчи, авваладун салихин ядулlahu же артынан калган салих перзенттерди. Балаңыз чоң размер кийимдерди кийип, бою өсүп, килограммы көбөйсө, бала тарбия кылып атам дебең, сиз багып атасыз аны. Бука баккандай эле. Тарбия деген нерсе башка. Эртең сиз өткөндө сиздин артыңыздан дуа кылабы? Же болду экен чакыр бир аят окуп кой дейби? Артыңыздан bir хайыр эсан кылабы? Сизге соо тийсин деп жол салабы? Сизге соо тийсин деп арык казабы? Келиңиздер урматтуу мусулмандар. Аллах кереметтүү Кур'ан иннал мубаззир ва ла тубаззир табзира иннал мубаззирина кану ихвани шаятин, чектен чыгып исраф кылбагыла. Албетте чектен чыгып исраф кылгандар шайтандын бир тууганы дейт. Кимдин? Биз адамбыз го урматтуу мусулман бир тууганы. Эмнеге биз чекетер менен тапкан нерсени туш келгенде исраф кыла беребиз? Исраф кылбайлык. Hazret Saad деген сахаба арыкта дарат алып атса, Пайгамбар алейхиссалам келет дагы. Ма хаза сарф я Saad. Saad, бу эмне деген исраф дейт. Десе, я Расулаллах, таратка да исраф болобу десе, таратка да исраф болот, агып жаткан сууга да ушинтип исраф кыла турган болсоң дейт. Исраф болот экен да. Мана светти да өз убагында өчүрүшүбүз керек. Туурабы? Исраф эмеспи? Исрафтын түрлөрү өтө көп, урматтуу мусулман бир тууган. Балдарыбыз жылда Россияда иштейт да, келип 2 күндүк тойдо чачып саласыңар. Не пайда? Той болду, тойдун эртесинде болду. Той маселесиге келгенде тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууганым, bir жылда Кыргызстанда 50 миңге жакын жаш улан кыздар үйлөнөт экен. 9 айга жетпестен 15%дан 20%га чейин ажырашып кетип атат. Эмнеге?
Egerge oturganda kıyışık oturup atat. Allah'ın yolu menen, aksakalların batası menen bir İslami emek kılbastan tosaytılgan jerde, jarımjılagaç bolgon jerde uylanıp alıp ajırашmay. Sen talagını bergen bireudun kızı alpeşte östürgön. Bireudun karındaşı bolot, bireudun ejesi bolot. Sen özüңнүн kızına kalaysın şonu. Anda jigitler tilge çıkışыбыз керек. Ayal zatını sıylaylı. İslam dinimizde ayal zatının kadir bartığan hiçbir din yok. Keliңiздер. İlk Ramazanda kısa nerselerge toktoldım. Takva degen nerse bir gana namaz menen birinci safka kelүү менен чектелип калбайт экен. Takva эмне экен? Бардык жашообуздагы тармактардыган тарапкан эң негизги ата-энени сыйлагандык, үй бүлөбүздү сыйлагандык, балдарыбызга жакшы иман тарбиясын берүү, биримдик, бири-бирибизди сыйлоо, бирөөгө пайдабыз тийүү деген маселе жараткан Аллах табарак ва таала Ramazan ayında kılgan ibadetlerine kabul kılsın, dua kılırız. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Jaratkan Allah'ım bizimden jalbarıp soranlarım. Bilip kılgan, bilbey kılgan günlerimizi keçirgin. Aşkere kılgan, kupiya kılgan günlerimizi keçirgin. Bul cemaatı uğuçu bendelerden kılıp, uqqan ayat hadiske amal kılın nasip etkin. Allah'ım uşul cemaat menen joluğumuzga sebep bolgon bardıq bir tuğandarыбызга жана ошондой эле бул жерде мен сыймыктаган bir 20 жылдан бери жанымда naip jardamçı imam болып жүрген Шумғар жана Шумғардын инisi Bilal, буларга да Аллах табарак ва таала узун өмүр берсин. Буларды тарбия кылган ата-энесиге да Аллах таала бекем иман берсин. Кыяматта ата-энесиге тач кийгизип жаннатка кирүүчүлөрдөн кылган болсун. Аллахумма гфир лахум ва афанхум ва жа'алил жанната масвахум би рахматика я